Abaturani betomboitira kampuni ya ISB okukyerereza okuheza okwombeka amashomero ga Seed School kandi abantu bagira ngu nigo besigire okutungura omutindo gw'ebyobwegyese omu district egi ya Kamwenge. Amasiko turikureebamu ishomero ry'obutigiine eshonga konka eshonga y'akasente niyo erikureeta obuzibu rya sente z'ebire ziriho ishomero rikobire riragenda speed konka esente ati n'abashija turuguza kubanga habwe sente habwe eshonga y'esente ndakushemererwa kuhango kureba Seed School eri kwika muri Busiriba hatarimo obuzibu bwona yese sente zo zibuzire konka no gukora bucika ihembe kureba na Busiba nayo yatunguka muri Busiriba. Ishomero riri kwana butiya kwenke esete nizo zabuzire kweka n'ubuzira zabuzire n'impora ziraza kuboneka kare mvura kagwire esete zobonekire itutushemererwa muri Busiriba munonga twashemererwa twahayo. Project zikatandika habiri na mushanju byo kwa 8/2025 kandi zikaba zigeze okwombekyerwa mu mezi 10 konka kampuni ya ISB yakwasire empatane basigize okwezi kumwe kuhendera konka byingi bitakakozerwe. Kamwenge turirake kugira ngo tena amashomero n'aga Seed Schools yo gavumenti eriyo neyombeka amashomero abiri igatambara aha speed nundi munonga rero kandi aganda abiri agarimo erya Kabambiro Seed School hamwe na Busiriba Seed School agone gatambara mpora munonga kandi eco naco nikiretaho okwera nikirira okucerererwa kuruho ingira tuyine kuba ntunga okugarukamo kwajubajuba na munonga rurengo rwa district amunonga the engineering department emyezi 10 kera abehwire contractor we nayenda ngo bamwongere ebinde okumwongera emyezi ndijo ninga nibasa konda contractor ndijo icyo nacyo tinkomanya okutura niza kukitunga kuruga arurengo orwa district. Tugambireho n'orukurre by'okwombeka mu kampuni ya ISB abakwasibwe empatane kandi yagira ngo nibija kumarire bitakakozerwe ombwiro obusigire. Basically now we're in phase 2, that's superstructure works ongoing, and we have staggered some activities of phase 4 that involves landscape and grass planting and tree planting, which is almost done for the site. Challenge yitwa tunzire twaturamanya ngo minyeto yito yatunga advantage yo kugira ngo yaza gukorera hasente yaza kumara Seed School yaza kumara kombekwa umunyetara yatunjire ka capital ko kuza kuronda kakwe yakaraye ya mu business zindi kurugira gukora abakozi bamushashwira cyonga challenge bireho barakora bamare n'inyezeri batakatunga gasente Gashakwa Anthony Twine.